Mala magalong batil music kuyo tashang batil music tashang batil music and tadi ma so yeah chabitaga music moja katam jirame bibarecho rambe ko ambarecho binu moja katam thank you so much ene dang di tishabanti ne bakal tishabanti kwa video dan kwa share kwa video kwa share and video take mo go there writing along minan but share video dan ne share ko writing ke 2019 ta goro de belo goro do war me from 2019 I think era guys run baraw tadi me so run baraw ke run badak so ke wona pin video na ta goro de bele wo cha no goro bakula writing ke Saturday ke Sunday ke next week gwa oje but ba motor belar news ko no ben ngarar kel barwaitin raw ko ken barwaitin. Thank you for welcoming me back. Ta ka no nga my telephone right nga my fanya telephone dung dalen tot si computer ko yamo low mo ka computer and man telephone ko yamo low tin on Facebook jara la lebe. So that's why I've been away for almost 1 week or 2 weeks till I am right nga. So ko ne te ka mi ro do nyun ka je Facebook but bala wa mri ala je kana mat jo da mi lenga je dara go along ka mi cha je ling mo se la ra je nga ka mi lenga nga go but I pin jo long cha ro long good morning aban good morning mo di da long first news te ko namba ko la na ke wo shi ayu kid gwang kana ayu chiga jalkel I think DC jalga kel antadi chi kwar e makwar ayu chere me chalare medan la kwar ayu ke shop ka Washington DC pan chere me chalare ke wala me ke chere ka bakaminan je shop ka DC bakaminan la ba uyet natani che shop warun kamer kame. Thank you from Kakuma. Thank you. Joshua Warun, ka US, ka DC, Jalor, te General Secretary dung Ayo Kidwang, te Kagara Kel, Nogoy, che Walor Kel, che Uyet, che Walor Kel Agara, she Uyet, Joshua Washington DC, ka Tikonin Beja Uyet. Beka wona ne baba duol ke kuma merkame I think don ke duola to ba wala me ruwa nga don ke duola ya ka to ba ko ta da fanka ne ta da fan ko la sa baro ka ne ka tong mi sa bangwan ka don ke do for 2 hour duola don ya ka to ba ka DC kama ka to don ba to ka ta wal kel beka be duola ba to ka be jien baro da nyowa ka New York bari nyaw ka New York bo dol ka na ka nyin human right ko ne sha na te cha ga na ka man be wonyo ka lat ka UN wona mi ba wonyo dol ka UN so to da ka dol ka UN ko palro pin bi ka linga go to da ka dol ka UN be goro ba dol ka so Sudan ti ta ka America me I think Midwest dia bara mo ka state ka Midwest ka dio na Nebraska long chang makana la nga ji Nebraska me dio je Bly state of Nebraska ko Nebraska take a middle de ji Iowa de ji South Dakota de ji Kansas ben de ji Colorado ben de na di Alben ka Nebraska dio je ngwana ni be badoltin and wiyet kanal babadol kan nuara tin ka babadol kan judi al dia waja ka dong badol ka jul gol ka dong badol na di al kel so ka Midwest prepare yourself mati ka Midwest jirana yo goro mati question ti buti ka wiyet dia waja ka jan payeme ka jan dira ka jan juwa bibene dong baben ka Midwest mu wato dola but ka chang ngai mo ang lar chang de ji ayu dan be balar kama ka lar nga ba ne ko bish ka
ka social media o shu yet a she chup ka Nebraska ke shu ka Nebraska shanga mene ko ting good information to go ti balari ba mene yene ne ngane changa ja ka mene ja yo no ko makanga la do ka kang ju jan do che la go ba ba te lazma cha lar nga en ba ba ka du yet cha lar nga ramkel ke ji ayo ti very important jang jo la re ko ngan makanga la do la re che la go ba la ko it's not my concern. So kache my concern ke wodi ke wona ne ga je ga wo bita ka media dien no bo kai ka du dien ka ka nga kwani ke na jiran media ra min bro je ga wo bro yor ka dor mechi mo maka yi jo lani ba ba na ra lani la da ka wodi da ngara mun lani ngan ka media na ke lu mun go ro balat me chen belar ka media bela nuora ka tung nuora ba le ngan nuora diar wi mo ne wo nguma la rode la da ka tung nuora ka tung 99 ajeno kel ko yet chaben be nyo karo ka ji jiram pai ban ta de fanyo yet chaben merka me ka dc badol ka dc ka ku me merka me to do ka dol ka ku merka me be jien ba won New York to do ka New York be ben ka Midwest be badol ka ji ka nuara ka na judial ti ji ay wodial ka Midwest badol ji ay wodial ka Midwest dia waje ka dia na Nebraska janga makala nga ji Nebraska me dia ya bala Nebraska and wo Nebraska biro prepare matika Nebraska ke wo bi wa bingar ke ko bi wolin news rawda min da dien edun ka wo minanta ka bintiu kor ta ka bintiu wo kor charor yer bintiu je giere loka charor yer bintiu let me make sure la ne yeto biya bu chara ka wai balar ne yeto kor charor yer ka re loka charor yer bintiu alo bi ku nguna kan ke wona ne ga yen no kan wara ka rodien yen no kan wara ka rodien fien jang panken cha rodien rit wa ka ba wara ba wa ga ngaken kana rejan min de dien ba wa ga ngaken ka jibintiyo ka waya me bintiyo so ka wono cha urin cha la mai ka uri ala mai cha ja ka juba ka wona ne ko ba wa yi ka ngwana ka bintiyo who is Mike nga ramu kui Mike mo sa ketam ne nyin wanan kan je cha gora Mike ke bara gora gum choda panya gum choda mi choda panya chala gum Mike adol warap adol dar na karbino na chenga ke LP da ke ga gar karbino agar ke ga te cha pis karbino kwa nyin bol and point there and Mike point there mete ka juba medan ajara medan ne cha kwan kir kana gar kir na gare kwalana mi jara lwal marines me kwalana medan taka ka legne dung ne de kwalana kana ti chala non government aran kane de koni chala non government cha na tu ka so Sudan ten na kan wara kan na kana da kan na ka ga da kan na ka man kan ka non government aram kel tina Mike medan kana gar karbin ta kel me ci gar karbin ora ba bar fi dol fi ora chola gar karbin bad me ci gar karbin ba ngan jajo ci gar karbin pies kana jiga ko kel and then jalo shenien mo gwa ndaf jetin bad dole no wa dol warab medan ne che bu she no ne gen che nyamin chala kwa ta ka bidiyo ni wanti de la kuide ka che ko right 2019 che right kuide Mike 2019 ta goro ka bidiyo me ko ray ngatin ka to jalab na deje be post dong ba ray tin mo wa waje and then be bala yen wara ka to no wara ka tane ko na to jalab na ba go ye kenen video especially ka jibintiyo masi ki makwelo ko jibintiyo long ka jibintiyo ka general ka especially wa ka bul Mike akwar anon gan me mina na ka so Sudan mila na me che chop na ka wojen yes aran tuch me yar did yes me chop Mike me chop ka manen karbino ran tuch ba ka kanji wara karbino me chop ka wona ne jen cha kwan me dan ko la naji and then ta ga hotel nan cha tas ka juba mi chala aruka ruwa pa hotel na mo glass na kin hotel tas ka ke na non gan me na jen ka ne wurin chala agarame alwal marines me chalwal marine me chana chudo ga jen and Mike kel ka ne wura ko ala bi jaka GP mi chala manyot ko gorgore and ramina ni bolke
medan ne cha kam ne belar be gu gorgore ba leñ ne mo ko dial medan tana dial tin te ne di mo di tin leñ ne mo ti tin medan ne leñ ne re ni mo tin medan me ki kurb to 13 yo ko do tin karade yo ko do kana gorgore kana gorgore pasili la bada man tu kier ke chonyade na gara me banyada kulo kuen gara cho la wal marines en gorgore kwi go ne balar ko lar ke chonyade so bana na ram cha goro ken bana ken so me ke do la da en kana me ke do ka len ne ka 2013 kana gen ko gorgore ko ne de control taf ne gen ko gorgore ka manyuat me akulo be jaka GP te gara mo singo adwar ba chene no ka okay kai ne jeno la dimo bat mo lo di gwar nga ka dire da na signal mo lo di gwar nga ka messenger ka do mo gwa and then de ko lo gush na wale me she gush and Mike me she gush en wo cha ja ka dire chi mai chi dire chi ka do ka ne wurin sha Allah ni yeso mo ga yin jibin tiyo le ma ja ba man yen wara di alko ta fan biallo biya gu kera ka cha da run kana mo lo biallo intin ko ala do ne la di ne ka 2019 la di ka 2019 en wo ne jano je ni news be lar ko no wala be gwar no be la wo na wala ma tega ma shi to ko Mr. Solution I'm looking for solution so ma te ma shi to ko je kwaje kai ne je gwa ka lakin ma shi las ma shi la te mi to ko je ka gwa ba but kai ne ngaje gwa kai ne linga gwa wo Mr. Solution te mi to ko je so ma shi gwa Mr. Solution dong te mi ngash mo lo ro di gwa ka timeline de la yo ka news ka tiang ka cha ne no ra ban lo di lu but cha ya bin nang ta de me ko ka ni ko na ben ka jube gwa ma cha la ra mi te Mr. Solution I'm looking for solution so te ma ngai tin cha ya bi me te ma ngai tin no ne cha te ya me cha to dara to ko ne ngwa di al ka nyin ko dara to we can believe you Mr. Nas signal we can believe you cha te but gori yang ka de ka timeline da and wo chete taban no wo chete me chiang la liwen kir ka bete la liwen kir ka bete so chala ne nyin wan but ngode ka karana to ka ile ngwa dong chete pu ba ne je no wala ka ni we mon ya bala wi mon ke no wala wo ne kire che liw ko liya kila te yeda maro la mun be na jona ne bana nyo ga tiemi mon be wona ne ngulu rot bara nyo kir bana jo ngulu rot mo nga ka tam so la mun ne and then bara nyo wor ko kir la mun ne ka bara nyo wor so me cha gore garang jon ka dong chete me chete ka dong la mun ka ba wor what I know so far la mun ka ba wor but big ben news no wale la mun ka ba wor that's what I know so far me che mon che pe go aba and then bana work at the next and I'm president ma bila president ma nyaade kana ma ramba kwanya ken gen council of elders bana jelin no wale kon dia kwana jata bo en wona ne chere mu chalaro en wo jene chetel ke wo jene cheliu banelo ko ina wala ko jen la mune bana jo ngulo rot bare nyawor bare nyawor mo yang ketam so we cannot say na ne jene chamon completely but let us see much mon kir mara ma chiliu and then bana jalib kel ko mon ki ate ke yeda baro ye ke yiju jente yeda baro chel ke yiju me chiga to yeda baro ka chaga ko jente yeda baro so la liu me be me nyawor be me liu be nyin baro nyawor me chi ko to baro dial me che ko ne ke radio wan di bakel
baro mu chika to kana baro ka dara baba dara na la ya ode na la ku ina ram jidit ma bina la binyo ku erga je ko nje da baro karan yidi ye jore da baro ko njo la yoro je wono ngai no yili njo no wala baro nya or bi o je jale ka pekel na njo ye jale pekel jare nya or bi wona ne bi nyo ye jale pekel jare nya or enta jono no ko jogre ye do di ngai no ye do ye na njo lakini wala baro nya or bo wure jono bo jal ke wi jenta te kir la mon na wona be mon kui menene baronya or kui de baronya mon ga kui cham de baronya or kui de bar jen jana ga jen bala mon tar el bi ngano ye mon no wala ba or tar ba nyo bo dong baronya mon ba mo ngode again let me focus on the message ka gad bintiyo mike me cha kwa ni labo akwar wana kwa ni jen kir me cha ba kwa ni kwete ko kel ramangashke mala no na ka juba so finally me che wa che duer ka jen duer pa duer ka je cha kwa che bara wode so finally we mai ka je wan mai ka bala nang no bo yi na na re bintiyo e wo cha kwa che bara wode me cha ba figure out wo je ni bara kwa wol me cha kwa wol bara wode me ya ngai cha kwa che bara wode cha bu chen mo kam yen kana kwa kene de ko ne muti ko ne kwa ngal ken cha ka binang ka je wan so cha mai cha wi ka je wan fyo ko resign cha wenga ne cha resign so me cha wi cha resign me cha wi cha resign ya mo adina kan balara kan malish me cha design me cha wi cha wi resign jen kwa nang jere binti ko cha resign de ya cha wala ra mai chaf wenyi kana lap chaf wo yi kana lapchap jen wo yi je kana so cha kwa ni labo e cha mo yi kana wo yi kana wara so rawda min da dien wo ga jaba ka je wan ba dong ne fitwa wala ma dong te ga tetin ko ngach ke je kan gara wo jenara mi je dong te ga tet ka jen dum kiera mi fitwa ka gara bintiyo ne gora lat ka yen dial ka ji bintiyo dial ko go lat ka wona ne me ko la yemi dan yen wora me tana kore loka so jo yena na ok daro yang kel biana den ta yang kel biana bia yori bia wa yer bia kus kon te walka bia kana ka kalinga na so na ngai no dong roi na lore che yo na wuna titi gor ka lat chere me chi tat me kana wa panga ko da chu ko do lo ji kang ni wona yang ken chu ko do chu ko yer kana kus ka ka pal kus kakapal kanatin bulo de wo yenji binti o gore wono no bia nang seriously and dung mike bia nang very serious kajen mike ba ke ye long tin yenji binti o mano kore pai wo mi kwa la kwa ne je wurin jo ala agara me pol nan ko be wo binti o jen te ka wal point de la te ka wal la yena ka miana ka ko mai che konkaf is a big history che konkaf che ka medan te yoti che mai ka Somalia no tra mu long ya ka bat me che wakaf che jo ngan no wi yo la long che baraji mai ko jen cha ma che na jo ne be to ka panga fo jal ka panga na ka ko ne di ne ro me panga ni wa jo ne jen cha ro me panga la wo cher mo jo ne jen wa ko jo fi so me che ling cha la je on ne jin te ga gar me te ga da bi no ra me ba be ba ka jen jala ka panga na che wo ko ya cha ma che be do ne panga na so me che bu che to fu jen on ne ba do ga panga na shiro selemu so me jo ngan ba selemu ni ka long history be keep short ko ngwa ba ga ku ide so jo ho jo mo ro selemu ka gudele me li nga jira ngi mai sura ko mai ja tin bela to gela no belin ba ngai je yoro silimu ka sijin gudele min anta ka kubra boba ko ruwan ka sa di yoro silimu ko ngi chol ji gisem je na mai ga yeben ja wona ba ba je ka ji she jo ka jo ka las je te wono me che ba galwa ko cha ngala sigre dera me ka je ka je la gar yo mi kujele bor gar mo chal mate wal ba mo dol Darfur Mashallah Abdul Hamid Abdul Hamid so medane chaka kaf changa jo Abdul ne garame te ka wal ka chara lur ko ba barka ma general mala dulu no ne me duwe je
to jo jo na yan la luang de luang so ka jen jo da mo ku da mo ka na yen ma la yen point da mo lose quote so wo yen ke duel ko quote wo no wo ba ga duel ko kon ne me chilar ne kam ni la yun ne so if you weary duel ya we ka dun ko da mo lo quote chi ma ne me che jo wo ka roi ni chi ma ne me che wangan ba roi chi ma ne me che roi jen wala mala yena je pinya na ka I do me akon me amali te ko je le kush jen da ne che kam je ne che kam wuro me mi cho ale gara me wa amali ya tele nga je kam je lo no ba ka lar ne dan ko me bla ken wala chira ka gisa khayali kan wala boy kan chira ka mai her ma mustahil balan ne ye to ka je ne da ne che kam wuro cho ala pol nen so je na ande lar yeno no de ne goro ga de ang balatin nene goro wo gara nyong bika latin ko nene it is very serious case biya go chera mudun ti but it's serious case kati kono mujirimi na gadi ale kon taka walka mi ale kono jiben ti kono wo yi kana mane me wakare bi ya bu en kurda wore lo ka me bana balele mar biga shobe koro matre daga tin yin wan but je ne kwale jona wuna ok ko kul kon biya kana ok ba chala len kan wore wala ji menene shetan la de shetan ce wuce ta na zaka ci labu ne shetan ce la shetan ce gaje you lose your mind shetan la de shetan ya rum gaje barum shetan mi ye jin ya labu me lo ka makwaje kan ko makwa ye ga ka alab ko no ra mata ga kwaka ye ga ka labu mu ga ngro de je lo ka me lo ka makwa mi makwa yo ngana ba je na ba wa makal je na wa nyuro ba kwa pin ma makwa yo nyuro pin kan mo nga ka tamba makwa yo nyuro ko ngai je kan rum na kan mana du nasar ta ga sorri nyin wan ka du nasar lo ba writing ya mi wor ka wo ta ga sigran tin ache Mr. Nas na signal mi wor ka na wo ta tin ache ti go ba layout ko rum ka ne mola shina bu wona ne ka mun yi ko kir ka la ne wala so la ne ye sigran de ko no bita tin ko te ko ne te ko re lo ka man ko nasar ye tin wan ta ka la tin no ne gure da ne wa mala chwalo ngui mala no ka nyam ni chang nyam ko ro joro le me chi cho de cho nuora me mala na ka nyam ko ro kan jang te ka kwa te ka ti jel ka je poinde so je la wo ko da ga je la da ga nyene da me we na ser me ba wa bi do ro par ga ti bi na ro par ga pot bi na ga kam ne kien so te ka ti la jel ga ke bad mi gwa ka ko no ko ngana no ko nyal lakin o ko nyal chan je pol chan je na ok that's our problem o ko de ngot ko ne chan e pol chan je na ok kan jel ke juju na kien chana no chago da mara galwao ngai ne je kondial but wo kor kwa no ignore that's our problem la mo do ignore mo le chu point dan su je no ko le jono gar bin tiyo roja ka gadang rebula ka roja ka nyong gora mo ga ka nyong ya jon ne bela mo bela ku bere be kame kan jal ka mujirin ba ka intikam kama shi Mr. Solution I need a solution much toy that mean barrier and or the fan be bye along canal much toy Mr. Solution so manage be year manage anka ju be year much toy Mr. Solution so mu we wara yo na wala ko Mr. Solution ko la ora be na be jo ngane na ka liu be la be ra be na be jo cha nga che ka che liu so mu we wara wala Mr. Solution ko orun ko ora mola bara ba nyo bai canal kama kara ko or me ka ton ye da baro ka cha ko ka anan baro di ne me ko li me no ba ton ye baro di ne ba to ka je so me ka ton ye da baro ka cha na go go ka Mr. Solution so juju na ke na ken ko ne ba ti cha wo to la ken ka ken a pu da na re lo ka ku ken ya la je ke ba ka mo ko gor baran cho la jorol ka te meta point de che jorol la ne wo mi wore ye nasar bi ga nasar bi gwash ka rodien bigad ga jo bi ko rodien bete jiwu lang ti chung nien bete ji nazara no ajen ken kul ken to ken gelar ke ken ko la jal ke lena ken bi ko lo wujuma so te ni gelar ke ken nim jana ngai ne ke bi ko lo wujuma the same thing ken ko nangare bintio mi ko la ne je gar bintio ne the same thing tena bu nyom mam je ke do lo ko medan so bang man wo ngor ken gat ke dong ko ngu ba ko nyolana ke jen ram criminal ba ka lanto dial to ko cha kam green light jen ko nen je ke rasu nyin dis wo cha kam green light ne wala ni ke wo ye ni biya palaka so te ram che yora ka biya palaka is fine bela wo je no wala a je nan de lar yen no
ngan barar ke news to ko ne majiram pa iben bi ngajen wo yet che shop ko United States ka beben ba wodwol ka Midwest dio ni state of Nebraska ka lar nga kwar Nebraska ka ayo bat cheling o bodwol ka Nebraska. So matiga question to go to ti no yet ka go to yet bi awling bro ya laka by next week dong bate ka bebelar wona ba ka chang bi dol ka na chang bi be bebelar yen wona chang cha bi lo wodol ka ba wodol mem bebelar yen wona she wo yet che shop ka US jene dola ka kwar ka ba wo UN first ba go da to ba jol jala bara jol dol na ka DC she dong be tu wala me and then bara do nyo ka New York ka UN bo dol ka ji UN kui ga te kon jala re ku mati ana ti ala re lo ka bo dol tin ga mati ala ka nasar ba video na ka dial nang ba ibe na ka dial nang ba dol ka na ka New York to do ka New York ba ku le be je ka yen sharp ayo ba be je ka ye ka Midwest wala kui ne je ka dio je Nebraska ko Nebraska te ka mid of this ka Midwest donga jara minane ba be je ka natin Joe the check clear. Chai yora ka ran door. Kala jo na ni chang ne me ang yora ka la je kala jo na ni chang. Yeah, mashallah the goron jan but me ala the goron jan balato. I will check it. Be wo share ba choyo. And Mr. Solution here toy be wo share. Kabarin dio gien jen wona ne ga machama mai cha na ngo ria ro ka yen wara ka bintiu wa no kun dial ne ne gore wo bia ogna ko no bi ben ga ye ka wara bo tege bia bo cher mla di yer ma pol da pan la kin tege le ni na ko re lo ko re lo ka okay ma clear si ko re lo ka chari ala ka ayu minyenga ko ma te ga bintiu kan ria ala ka ane di kon tin so goro yen ji binti be ala ka biara kam no kun ko ram ben ka yeme yeah thank you nas goro wona yene di kon tia ka binti be ala ka so chirwa ina lo cha ala ka le kon ko ne no goro ala ka mo ba raje ka dis ka wona ne ka na ka ok ka binti ka na ka ok ku sken kon te ka ne wona ka na ko ka so jende la yeno no that's ka brok news ko lar ke na ka juba ka pin ko ne Mr. Solution che toy no jene che gon bana je goro wale and then mu joy bana barar ka news and then bana je lar wo ramela na kon no ra ka ram ju kon tu kon wo ka kon tu chi mon kon tu chi kon no ra che lin che wo de che ko bana live na ram bir le nyobe no ajer ba live rambir le nyobe ba ne live ba ne le ba wor ka je janga ba le nyo no kan ko ba no ne janga ba le nyo no kan ba la ba wor ka je ko ta fa non kan go ra jang mi nan ba kwan mi ba na ba wor ka je so ajer nan bi tin no gorne news wane mo gorne news ko wo Mr. I need a solution I'm looking for solution don't che wo de che ko put again no ramata ka full powerful mata ka juju magwa kare no raja ka je ku ko jarom ko juju na jana so ramata ko magwa re binti o ramagwa re nyong no mo ko nyong aje ka ni ti go ramagwa re nyong go re je ko go ramagwa re bula ne ne che jok che go ko ne be shup ko be man ba ga nyong Baloch ke jana wala rama che yora kame maybe it's not gonna be clear to Baloch ke jara mo rama very important but Baloch ke je rama very important but Baloch ke je dong lar ka nga wo Mr. Tene wan yar ka dong lar ka nga wo Mr. I need a solution che ye ka dam bro yi ka to mo nga ka tam yi ka to ye ka dam bro ka gwa mo nga ka tam ban le tera de dien ya ma ba luong ka lena ji panyi jar ka gwa ma ba luong ka lena ji panyi jar ka nje ni gor ka ne je ma ba luong ka lena ji panyi jar je ni gor ka ne je mo nga ka tam mo nga ka tam ji panyi jar ko dur ya la ka tan ka lat na ba mo
ma ba kui warabo ke ma ba ka biem na mo gora lat. It's not easy. Amana gadang, it's not easy. Message ma jawa gadang lara je wona no ke a jang ke mai go ka ken nyin kien dialo she easy. Am chum man ka chuba gat. Ba man chuf ka da gat ka before ka na wiye ka wona ne o ka do me pa na la chufe la ga ndo bari ala ka ngode karne chupa ne nas. Jende la riye no mo shanga ka tam tira news to want balas bo gor ka wona ne Mr. I did a solution ba yana re da kal mate ko ta na re kal ba yana re kal da fa ba ka ti ko Mr. solution ane mon jana ti ang me mon ti ang ka bana jo ne mon ne ti ang mu da ka na wor mu wa wora wala be jo Mr. solution jara nya wor ka mu che ko do mu ji ka to yi da mbaro ti ye ga ye jo mu yi ga to ka che ko ba be jo chi yi da mbaro chi ka to so ko don ka ne wi ka re kal be goro de pan ka nei ti nga che gwa ti tenere kalba ba kwin nga kan ba nga yo Mr. solution ya mon ka ne mon ga jana ti an ka mon woru ba la kan mate mona ka mace wo de ko ba la kan ye da mbaro ye jo da mbaro jana ga kwin burundi al ye da mbaro nyin ke ko every 4 years 5 years be kelu every 3 years be kelu every 3 years be kelu every 3 years be kelu me chi ku to ko ka kwen go me chi ku to ye da mbaro ye jo da mbaro ka kir ka che go chi kir me che go de me che ko so wana gor wa gor ka news ba wo gor and then be wish ma shi to be ba la ye ka gwade kama karatu wa be jo chi mo na jen char nyor again bianga leaf amana wo charo nyo ko lunjo ka woni ne Mr. solution I need a solution che go de che ko be mal ko be te kel a woni gor ka malumat betini na wala ba gor Mr. solution mu da mo na ke ya to again ba gor je bine de gor de fanya me gor me yello hane ba yenta na ba te kon de ke gonies ko Mr. I need a solution me che go de ko na shi jira mani chi gor please jona ngaka banala ko ni thank you and God bless you.